Na narua akirikuria mwana ndagitari karani ni akwariria kaumo kathina cia rickets na kinya bura muciari abatere kuthithia nikienda gutigira mwana wawe ati kugwatwa ni murimo ju. Ndenda twariria mantu ja rickets ni ara withera mwana oku ena deficiency kana gutaukirwa kwa gintu gitawa calcium kiri mwiri jwa mwana na mwana ena rickets no ethora ataukiri into biiri. 1 calcium, number 2 akethora ataukiri ni vitamin D tumeona mono kiriwa. Calcium nayo kiga kenke kanintini nayo calcium tukamiona mono kiri nyina rira mwekura kamatite mwana irio mwana omba kwithirwa calcium iria atumaira mwiri yuma kinyina igitara kamatoro meri kenda na kuma umindi mwana ikagia inya na inya maguru jawe mindi bionthe bikagia inya nuntu nakuona nutrients kuma kinyina. Meri ira mwana onka meri 6 ino mwana ita calcium ende ukaja kwithirwa nyina atina calcium ekungana mwana ora atiomba kwithwa ena calcium ekungana na iroto kuga mwana oku akethwa na kintu gitawa rickets na nyina nawe mtu ari umurito na atomba kumenya na thina ya calcium itekungana. Number 1 kwibara withera beba rito bakara baigwa to imasupuru ukagara igwa to imasupuru tia kugwata mwanko kamiria kuora ura maguru ko please ukaja kutha wina thina jeu kenda daktari uri okuo kuthingatithia manto ja ngain kana manto ja pregnancy kana kliniki ekuri umurito mwire oro kuigwa na gakwandikira ndawa cia calcium kana winyunya na ituga mono nye kuruba rito bonde ibaya ndawa cia supplement cia calcium bakare bainyunya kenda na betu batikeje kuthabe na thina ya deficiency kana gutaukirwa calcium na nataumba kumenya mwana oku na ataukiri calcium. Number 1 ukethera mwana oku ana bangi bairungama piero ne nyabe na mieri 3 mwana oku atikurungama ukethera bangi mwana akinyiria mieri 5 mwaka mieri 7 no karanthi oku atikaranthi atina support kingina kio kethera mwana oku akaraigwa atamwa nkijotithira mutwe kingi ukethera mwana ikara ere stress jaga kwibio bimuruma kingi ukethera mwana oku aikara irira ategwira gwa gukarairira akikurira kurira kingina kio ukethera mwana oku ikara ena maruru kingina kio ukethera mwana oku nawe arithwe na thine kuremwa kurea na bangi bakethwa bena tobara tutithira kethera mwana itiritwa kabara gatikuthira ko ningia na kuokeja kutha mwana oku ena manto cha mubumo babu muige sibitari etana tumo laboratory thwe kithimi twa vitamin D levels na choka thwe kithimi kia calcium onekane ba calcium ninga libwega mwiri na kuma au ethora kwi imwe biwe na ataukiribio daktari akomba kumutreat na kumwandawa na mwana oku agakara bwega ko ukeja kona mwana oku ichererwa na bumo babu ndaugire guru au nete na gategerwa na thine wikomba kuthithirwa matibabu na mwana oku akomba karabwega twana tukenkena tu vitamin D tumeona ariwene mwana wonde riri asiarirwe na bwambura kuma sibitari kuma runene mwana na umara weriwene ira twitaga kuthambira riwene sunbathing mtuko chionde na umara weriwene ndaika 15 to ndaika 25 ena ndaipake ikena mwana oromba kugwata gintu gitawa vitamin D